Кезегенмен достар, кечки базарга келип жеттик. Мына ушул жолдун жээгиндеги өтө арзан баадагы сатылып жаткан унаалардын бүгүнкү күндөгү бааларын билебиз. 21 ноябрь 2021 жыл. Каналга жазылып, лайк басып, биз аркылуу базар баасын билип туруңуздар. Бул жерде өтө эле арзан унаалар дагы бар. Россиядан келип, арзан баада сатып кетем дегендер дагы бар, акча керек дегендер дагы бар. Видеону аягына чейин көрүп, чогуу болуп туруңуздар. Mercedes 210 автонасы транзит номерде эмес, жөн эле темир номерде Россиядан келген, жылы 96, 28 механика, 200 миң сом дейт. 200 миң сом. Бияқта 124 ак түстө Mercedes 90. Жылы 86 жылғы 2.3 коробкасы автомат. Басы 170 миң сом. Кийинки бул жерде Passat B3 универсал кара түстө. Жылы 91, объем 2. 195 миң сом дейт. Состояние жакшы, 91 жылғы. Сырчтары 91 жылғы 2.3 вариант бар екен, 180 миң сом дейт. Кагаз кичине берек койсун. 180 миң сом, номери бар, чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. Мына Одиссейдин баасы жазылмаптыр, сатылат дейт, номери бар екен. 0554 25 51. Honda Accord универсал, эски кузов, 96 жылғы, 2 объем, басы $3000. Кийинки бул жерде Nexia 2 ак түстө. Жылы 2008 1.6 газ бензин механика, 190 миң километр жүргөн, 160 миң сом дейт. Бул жерде Toyota Raum эски кузов, 99 жылғы, көлөмү 1.5, коробкасы автомат, дөңгөлөктөрү кышкы, баасы 280 миң сом. 280 миң сом, азыр салонун багында ачып көрүп көрөлү. Беле салон. Уландабыз, бул жерде жолдун боюнда 2 объемдо 95 жылғы Mercedes C-шка автонасы, коробкасы автомат. Азыр салонун ачып көрөлүчү. Салону, коробка автомат. Баасы канча болду? 200 миң сом. Не бул? YouTube каналы, Бишкек Кабар YouTube каналы. Mercedes C-шка, бияқта малолитражка автонасы Toyota East ак түстө, жылы 2000. Жылы жазылмаптыр, өтө срочно сатылат, бирок баасы жазылмаптыр. Номери бар, 701 12 12 12 деген номерде. Бул жерде достор жашыл түстө Golf 3 автонасы жакшы абалда, 94-18, дөңгөлөктөрү кышкы, 155 миң сом дейт. Үстүндө люк бар, абалы жакшы. Азыр биякта бир клиент чалып атат, азыр чалып сурасынчы, баасы канча дейт. Азыр баасын чалып сүйлөштү, $5200 сүйлөшөбүз дейт. Улантабыз Subaru Legacy B4 универсал, жылы 2002 объем, коробка автомат, 230 миң сом. Mazda Demio ак түстө, жылы 2003 1.3 газ бензин. Силерби ээси жок экен, ээси жок болуп атат, баасы жазылбаптыр. Улантабыз. Honda Accord автонасы $4900 дейт. Түсү ак түстө. Абалы жакшы. Жылы кайсы? 2000 жылғы 270 миң километр жүргөн, $4900 дейт. Бул сомго алмаштырганда канчалык болот? Сомго алмаштырганда канчалык? Бишкек бар ба?
Үйіңнен таныдың ба? Көріп тұрғыла, лайк басып. Бұның бола тұрғанын есептеш керек екен, не жұмыс бар? Жұмыс жоқ. Қышқа даяр только айдаш керек. Қышқа даяр, только айдаш керек. Маркалевсте işte çal. Honda Accord. Дөңгелектер қышқы, ойланбай шықса болады дейді. Кейінгі бұл жақта Chevrolet Kalos 2005 жылғы көлемі 1.2 механика 300 000 сом дейді. Электропакет hazır. Açık koyayım mı? Açıp берсеңіз. Күліштер толтыра ма? Коробкасы механика, Полировка болған. Даярда машина. финска болған, полировка болған дейді. Таксиге, семьяға айдағанға, либо жаққа даяр дейді. Лонтамыз. Дағы бір Golf 3 күміштісті. Негізі аралаш қып тартайын, ұшыл Golf'тан кейін. Az бұл жерде күміштістегі Golf 3 91 жылғы 1.8 моно, механика 175 000 сом. 175 000 сом, мұнан жолдың бойында Toyota Previa автонасы қызыл түсті. Сатылды тауы кені, жылы 2000. 2-4 объемда, ага, сіледі кені? Басы $5000 дейді. Соныңға сәттегенде қаншалық болады сонда? Бұл отырған басы? 370 мыңге беремді. Ушул Previa'ны 370 000 сомға беремді. Бұл жерде Россиядан транзит өмірде 124 Mercedes Ешкі автонасы 94 жылғы 2.2 бензин, плита мотор, коробка автомат 220 000 сом. Коробкасы автомат екен. 261 000 километр жүріпті. Қазір еме есі бияқты бар екен, қазір есіне сұрап көрелі. Негізі 220 000 сом сұрап жатыр. Бұл отырған басы қанша болды? 210. 210, бұл үшін. 210 000 сом дейді. Honda Odyssey жылы 2002-2003 мотор коробкасы привозный басылған. Срочно YouTube қаншалып? 5-2 берем. 5-2-ге окончательный басы 5-2 дейді. Коробка кеше жақында эле болсын чыгарды. Онда ешқанша жүрген емес. Дөңгелектер қышқы. Az bir salonda açıp көріп қояйыншы. Beş ekiге берем еді мына салонны. Көріп алыңыздар. Мотор коробкасы привозный жаңа басылып тұр. Honda Odyssey. Toyota Platz автонасы японец 2000 жылғы объем 1 автомат. $3000 объем 1. Бұл соңғы есептегенде қаншалық болады сонда болушы? 200 ошондо болушу 207 деп атам братан, 235 болуп калат. Точно есептеш керек экен, долларга. Ошон баягында 235, анан эмелер менен да баягында майда чүйдүлөр менен. Майда чүрөс менен 235 000 сом дейт. Каналга ал братан. YouTube каналы. Кайсыга? Бишкекке бар YouTube каналы. Бишкекке бар. Бул жерде дагы бир Россиядан келген Honda Fit дөңгөлөктөрү кышкы, жылы 2002 1.3 370 000 сом. 370 000 сом. Лонтамыз. Nissan Almera 2 объем 2001 жылғы коробкасы механика 250 000 сом. İçinde havam бар екен. Салам алейкум. Бұл отырған қанша алады? 230 000 сом. Японец Toyota Oppa автонасы 90 жылы 2003
Объем 1.8, бағасы $5.800 сұрап жатам дейді. Ошондо сомго эсептегенде боло турган баасы канча болот? 440 мың болады. 440 мың болушу. Болушу. 440 мың сом. Азыр не жұмыш бар? Алган киши не кылыш керек? Эчтеке жумуш жок, привозной мотор басылган. Коробка өзүнүкү. Коробка өзүнүкү. Привозной мотор басылып тур. 340 мың сом дедик, Биякта Toyota Виндом автоунаасы. Бизде комментарийде ушул Виндомду дагы сурады. 2.5 объем 97-жылкы. Баасы $4.300 сурап жатам дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Анын жанында Honda Stream автоунаасы. Дөңгөлөктөрү кышкы. Жыл 2000, объем 2, баасы $4.900 сурап жатыр. Кара түстө Nexia 2, 2012 жылкы 1.5 простой мотор, 190 мың сом. Дөңгөлөктөрү жайкы. Эс биякта бар экен. Боло турган баасы канча болот? 160. 160 мың сом дейт.